zgrada koja je građena od 1996. do 2000. Evo, konačno u 2022. godini dobit će onakav izgled kako smo svi i zamišljali. Prošle godine je Crveni krst proslavio 120 godina, jedan veliki jubilej, i zato nam je svima i drago što evo u ovoj godini može i grad Sombor, koji finansira ove radove, da se oduži novom fasadom na upravnoj zgradi u Crvenom krstu. Svakako da ćemo i u ovoj godini nastaviti sa svom podrškom koju smo davali Crvenom krstu i u prethodnim godinama, a gledat ćemo da i za narednu godinu opredelimo sredstva i za novu kapiju, parking mesta.